Ngabemi beli abangaphaya kwe2 million abaphulukene nemisebenzi yabo phakathi koApril noJune kulo nyaka. Lelahleko yemisebenzi idalwe inkqubo yokumiswa ngxi kwentshukumo kwamiswa namacandelo athile kwinzame zokunqanda ukunwenwa kwentsholongwane yecorona kweli. Buhlungu kakhulu umsakazi ngoba okumanje nje abanye abantu abanakho ukudla, abanye abantu abakwazi ukukhokha irent ngenxa ukuthi imisebenzi ayikho. Sithemba ukuthi uhulumeni ikhona imizamo ezokwenziwa ukuze abantu bekwazi ukuthi bephinde bethole imisebenzi futhi kuyiqhubeke impilo iye phambili. Mina icebiso lami benocebisa ngalo uhulumeni ebefana ba ezizibonelelo ezikhuphile like ezizoma 350 nale yabantwana le grant oyongeze ngayo angaziphelisi kwangoku umsasazi because ngelinyane labantu abaphangelayo bahola imali ezincinci, imali zithotyiwe emisebenzini. Kubuhlungu nje umsasazi. Ibuhlungu ngale ivezwa ngu-state SA into yokuphelela kwabantu imisebenzi. And xa uthi uyabheka futhi sazaqhubeka abantu baphelele imisebenzi ngoba i-economy ayenzi kakuhle futhi imbangela ikwayile COVID-19. Kodwa ke msasazi ngaphandle kwe-COVID-19 no-government wethu xa uthi uyabheka indlela kwenzeka ngayo izinto azigculisi kahle ngoba i-corruption yayibona inyukile and futhi ke msasazi kunzima. Ayikho ikampani enga-investa kwi-country ne-corruption ephezulu kanje. Yaba zindaba ezibuhlungu kakhulu ezi ekubeni kade kwelizwe abantu bakuthi besokola imisebenzi bebengamsasazi abantu bamane bembandakanyeka kurhwaphilizo bakhe babe nosisi ikhiphele lento rhwaphilizo kwelizwe loMzantsi Afrika ke kuzanya uphuhliso abantu bakuthi bafumana imisebenzi ez babethenjisiwe from 1994.